Għanna kulħadd rajt. Illum għandi roba daqsxejn hekk għasna x'ngħidilha partikolari. Trail cam jisimha. Tegjani xi ħadd fiha fuq TikTok xi video u ġbitni Ġifieri tfajta ġol wishlist. To be honest kienu bil-Black Friday u għed ġiba. Sa naraw. Kellkom ġimgħa tajba jew xogħol, skola, ma nafx tagħmlu żjed f'ħajjitkom. Setjaw żewġ affarijiet. X'għandna? Birdwolf, Charles, Selo Ġelo, JJ. Nibdew aħna naraw x'issarraf din. Stella, thank you for likes. Dennis. Volum kif hu tajjeb. Fulli għatu. Tajjeb? Tajjeb. Ma d-daqqatajn jisa fjerstu Fatima. Il-for, nimkien ta' jimbark lookout. Hello, this is Martin Scott, the local forest ranger. You must be the veterinary inspector. As you know, we've had some people disappearing. So, tell a chance, man. Oh, by the way, the instructions for the trail cams are next to the PC in the tower. Those cameras will be critical for monitoring the wildlife and anything else that might be out there. Make sure to check them regularly for any unusual activity. We're counting on you. Okay. Motion detected. Horse. Għax hawnhekk hawn jien fin-nofs. Ma hawnhekk hawn wars hawn ma nafx x'inhu dan. X'għandna? Rajt? Ġewdet. Di tagħmilna naqra uneasy din il-kamera. X'inhu dak ħanżir? Ħanżir salvaġġ. Gilmore. Għanna għal-mur. Għadiex li tawnek. Hi, I tried my best to fix this damn bear scare device. I'm not sure what exactly broke, but it seems to work, kind of. The charging mechanism is still busted. It discharges on its own. However, you can still use the on-off manually charge it. Okay. Xirri dan nafsu ġifiri. Il-bar. Għawa tijela.
detected. Fej. Oh, xaħwa. Ma għatna xejja. Jina xej. So għandak għanna l-instructions. Motion detected, check camera, suspicious event, wildlife, false alert, okay. Importanti nżommu għadċarġijat għala. Għal-jek jitħol xaħġa, xannu. Diffuse, tajjeb, il-verġana fuq ħajn għadaddaw. Scott, snarafa. Just so your reports could work, they're accurate. Sometimes those small animals hide in plain sight, so just as a tip, keep looking closely, and if you spot something but you're not sure what it is or if it seems suspicious, press the question mark button. If there's nothing at all, it might be just a false alarm, okay? I'll leave you to it, okay. Nalla safar ukoll. Uploading to Appalachian Forest Service. Lasciataw. Okay, ġifiri naħseb safe to say li d-importanti nżammuha mimlija, mhux hekk. Taħt tara, għal-bosket ta' wieħed mix-xogħlijiet li jiena żgur ma nagħmilx. Mhux avolja jidher kalm u għall-kwiet. Għandna l-fnik ukoll, Badi. Sissa jidher straightforward ix-xogħol. Għadha bozza ħadra. What or who is causing the disappearances? Bite marks, signs of struggle. Ways around the blood, no bodies. Interessanti. Użomx bi. Xemmu da. Da kors. Ta' da' isu bniedem u. Għadi isar koppa. Meletta. Għaxaw ta' d-dubbin ma di. Suspicious. I'm guessing it was just a bear or something. Ma kienx horse, bro. The night in the tower starting to mess with your head, huh? Well, no jumping to conclusions. Please don't forget you can always take a break if you want.
It's really a calm night, no stress. Alright, niktedna norqod dal-bib, ma nistax norqod dal-bib. Il-fatt li biex nuża dan, rrid nagħti dahri lejn dan, fabbadni daqsxejn ansjetà, għax to be honest. X'jarfa ngħidula bil-Malti, x'ngħidula dik bil-Malti? Onestament ma nistax niftakar x'ngħidula bil-Malti. Mus bl-Ingliż. Ħafna ħsejjes, No, one, yeah. Għamil dak il-ħossi ġveri zvojtat. Bejkan mill-lejla. Xanna ta' Deza Cristino, William. Welcome to the stream. Joseph, Melanie, Fredu, Paula. Xlaba jedin, trail cam. On the vibe stuff, you're stuff at him. Horse. Horse. Ġu barra tejt. Kieku nistgħu narqu dan il-bib aħjar ma mhux ħajħallini narqu.
Amen. Nerġgħu nimlew. Mxa maddejjem barra. Nerġa' tixgħal. Hemm xi ħadd qed tiġi. Mhux qed nilagħbu Jurassic Park. Very safe to say, ma nistax noħorġu barra. Din attivata. X'ħaqbad lilna issa. Okay. Okay, smajna dak il-boss. You reported a trespasser who probably scared himself to death out there in the dark woods, huh? Aha, flash isn't as suspicious yet, but hey, that's your job, so I respect it. A scream or roar, you say. I didn't hear anything, probably just a bear. Nah, ma kienx horse. Annoyed that this trespasser interrupted its sleep, no worries. لا هي, nistama' isu xi Tyrannosaurus Rex. Xsebt li għal ma naħseb li qed nilagħbu Jurassic Park. الشتا مشتي għanna s-sura Zarbun għaw u taħt għamlu għedwi da telefon mux ħajja fil-lejla għallini kwiċbi Lupo. X'għandu Daniel? Issira l-buttuna mhux ħansewwiha. Lebżax għandna technician kapaċi jew askin kapaċi jirranġa. Xanna xawa wara għaddej ejja għax bażikament da jinżel waħdu iċ-ċarġ wara kull darba nżommuha mimlija X'inhu nsafar.
ولا سافر؟ مش نعرف من نسمعوا العصفور ما مش نعرف أو مين منش خير هجمع نشتري تشال دي وهي فين جاي البوس من أو من أو شك نرفز وقف وقف الله يربيك ما رفزتوش دانيال لسه هنرفزه ورا هسه حط ما قبضوا يدخلوا لا أرى عشان أو موجي motion detector جاينا جاي عوضة لا ما عندنا شيء بالضبط عشان فنك خلنا نعملو بهذا نستو نكنسوه نسووه لبرا منم نبالوه لبرا لا شيء لا ما شيء هذا حيكون نعيشوا بها حيكون مثله ما بيدهم شريف جايز من المينت جايز من الشريف شيء مال تنباتة جاية تفضل انا في جاينا بصندوق فيوز
fuse box, fejn il-fuse box. Oh. Kargaw din. Għax naħseb ħalli ġibżonna dal-waqt. Kalma l-qara mal-tem. X'inhu l-objective? Xej, bażikament ma nafx inġinier veterinarju. Tiżżomm għajnejk fuq il-kamera għax kien hawn xi disappearances ara daw, tara. Ma tkun hemm motion tara xi jkun. Sissa għandna figura daqsxejn strampa ddur mal-kameras. Nżid nżommu ċarġjata xi kultant tiċempel xi ħadd fuq it-telefon. There was a power shutdown. I heard thunder hitting the tower big time. Are you all right? Issa iwa, l-ewwel le. If I were you, I don't touch anything, just call it a night. Ma tkun ma tell you what to do. I mean, nobody found something, so why should you? Ġalesti aħna xbin. Bdilna l-fuse. Ġajna għanna l-elettriku. Aw kien hawn mhux. Xkupa u pala mawx. X'nibpala u l-dal barra. Mhu xejn jiżo. X'kienu ma ngħidux. X'inhu? Hawn wara. X'inhu dak? Ħanżir salvaġġ. Importanti nżommu għamemlija għax ma ġobni xejn dak idur ilna mat-torri. Ngħidu.
ċerba? ċerba. Lupu għaw taħt. Kelb salvaġġ. Ndi paranoid nipprova nżommu minn bija kemm jista' jkun. X'għandu jiġri hawn ġew ħoj. Ma' privatezza x'bej, għala qatt tinda. Some kienu qed jieħdu good time. Well, you're doing good, too good. Starting to make a lot of paperwork, but don't worry, the night's almost over anyway. Għalek xi raħa xi nħasad. Small motion detection, you know what, I think I guess I'll talk to you in a bit. Ħat eventa ħabib. Tista' taqta' x'għandi bżonn nagħmel. Mnija. What's next? Motion. Right. Ntaktkuna għal il-buttuna. Nisma' ħafna jgħid fil-bod. Spera ma jkollix ninżel niċċekkja. So glad that the bear scare device was active. Okay. Nġab nistanni għalik. Dak xkien li nizala l-isfel. It's a megaphone connected with an MP3 player. The display shows Monster and Halloween Sounds Collection Volume 3. Xiex bis-serjetà ġifieri. A trail can passcode device, I should check it on the PC. L-ewwel nixalu dija. Għax imnalla kienet nixawla. Anke tal-follow Zen the Fortnite gamer.
Ready? Aw, naħsek. Nisab konfus ħafna fuq l-ending ta' din il-logħba. Xa kont qed nistenna ħafna affarijiet. Dal-ending ma kienx wieħed minnhom. Okej. Trail kemm lesta.